Dobar dan, ja sam Dušan, mislim nije dan, večer, nekako noć. Ja sam Dušan, danas ćemo praviti miksa, gitaru i danas i ovaj dan, mislim već je snimao jedna trik koja je bio pre 5 minuta. Isto imam ovu knjižicu, ja gledam iz ove knjižice, ali vi ako imate te delove ćete uspeti. Prvo uzmete ovu kockicu koja ima 8 tačkica, realno na kraju. Na kraju ću vam pokazati šta sve može. Vidite, kao osnovni miksusi može da pomera ruke, kao i ovaj, na primjer ovaj ima dugačke jezik, zato pomera jezik. Uzet ćete prvo jednu ovu, sa 4, i stavit ćete ovu kao, ali ne stoji tako. On bi trebao da stoji ovako. Zato što mu upravo pravite telo. Kad mu napravite telo, to bi trebalo ovako da izgleda otprilike. Nije otprilike, tako bi trebalo. I uzete ovako, vidite neku crnu koja ima ovdje napred koliko malu ručicu. Evo kao kod ovog što ima ovu malu ručicu, ali nije takva, nego je drugačija. Posle toga ćete staviti opac ovdje. Ako budete staviti na opačke, nemojte se briniti, samo okrenete na drugu stranu. I to otprilike treba izgleda ovako, pošto sam ovdje leđa. I uzmete ovu. Ovo mu je dosta makav, ja mislim da mu tu stoji Josta. I kada ste to uradili, uzmete još jednu takvu istu, ovako sa 8 tih, 4x4 i namastite. Ovako vidite. Okrenem drugu stranicu, mislim ja imam stranice. Posle toga uzmete, evo da nađem, sačekajte. Malo nekad ne mogu da se snađem, ovdje je lepo da nađem, na to mislim. Opac. I vidite ovu malu ovdje, koju sam stavio, trebate da bude iza ove sive. Uzmete ove i ove dve ovakve koje imaju na vrhu puno tačkice i ovdje prazne šuplje. Posle toga ovo stavite ovdje, šuplje stavite ovdje. I kad ste to uradili, uzmete ovu što ima samo 4. 1, 2, 3, 4, tako treba da izgleda. Vidite? I to stavite ovdje. Vidite, kao neka tvrđavina. Ali koja ovdje nema rupa, ali koja ovdje ima rupu. Ok, onda uzmete dve ove ljubičaste. Nemojte da mislite da su ljubičaste samo za devojčice. I stavite ovdje jednu ljubičastu. Vidite da bude kao na vrhu tih dijelova kao neke tvrđave. Ali ovo stvari neka kao robot gitara, ali neko čudovište. Vidite. Ovdje ćemo, ja mislim, biti ruke ili noge. Ne znam. Posle toga stavite, to tu stavite. I ovo ništa nije polomljeno. I vidite ove dve. To liči kao deo od usta. Vidite, kao jezik. Jel' tako? Posle toga stavite, vidite ovako, da vidim da je to tačno. Jeste. I ovdje ima ovo. Ovako vidite. Mislim da neću da se probako. A dobro. Posle ovoga uzete ovom. I još dve takve. Tu i ovu. Koja ima samo oko 2. Ali kad bi se pojele, dobila smo se neka puna ovako s 4. Opat. Evo vidite. Prilikam to bi trebalo da gleda ovako. Mislim nije otprilike nego stvarno. Ja okrećem drugu stranicu, ali vi ne morate. Zato što vi nemate to. I posle toga vidite ovo što mora ovdje se napraviti. Znači, uzmite ove ovdje zube. I posle toga ih okrenete ovako bi oni trebali da budu. Uzmite ovu kao što ima njegova ruka. Vidite, ovako.
nakačite na zub ovde. Vidite, uvijek bude kao neki štik što ima ovaj. Pokazujem od drugih kako imaju, vidite. Čisto kao ovaj što možete žuto. Vidite. I to zaklopite ovdje na njegov usta. Zato što realno ljudima može živa bića da imaju usta. Vidite, tako. Možda su mu ove usta, to sam vam već rekao. I uzmete ovu sivu, znam da vam nekako malo čudna. I ubacite je ovdje. Ovu uzmete, možda nisam našao, ja mislim da je imam. Evo je, ubacite tu i ovo ubacite ovdje. Vidite. Ja sad vam reći isto kao čudovište, kao neka gitara. Ali ovo je čudovište gitara. I onda ćete uzeti još dva onakva ista. Taj, mada je možda ovdje negdje nema taj koji mi trebali, imam. I trebate ovdje da ih stavite, vidite. I sad ovdje ćemo staviti drugi deo usta, nekom sljedećem delu. Onda se, dobro, pazite, uzimate ovu škrgu ovdje, stavljate tu nazad i drugu škrgu ovdje nazad. Vidite, da izgleda kao škrge od zmaja. I tu ubacite da se ovo prekrije, taj deo. Posle toga idemo na ovu stranicu. Čekaj, ne tu, ovdje. I posle toga ovoga uzmete dve ove ljubičaste. Jednu ljubičastu stavimo ovdje, drugu ljubičastu stavimo tu. Vidite, tako se pravi. I sam liči, jel te kao neka kocka. Malo tako je treba da izgleda. I ovu sa kojom ste okrenuli i na početku, isto tu stavite ovdje. To bi trebalo ovako da izgleda. Ovako. Posle toga pravimo usta. E sad, gdje je taj deo? Izvidite, ja mislim da nemate. Izvidite, bili smo prekinuli trik zato što nisam imao jedan delić, ali sad ga imamo. Vidite, uzmete ovu ovdje malu stvarčicu, ovakav. Ima ovakvu ručkicu, isto kao što ima ovakav. Tu, isto. Vidite. Ja mislim da smo imali tu ručkicu isto kao i ovo, a možda nismo. Kada tu imate ručkicu, to bi trebalo da budu usta. I uradite ovako. I uzmete ove ovdje zube, ubacite. I ubacite nešto kao ovo. Ovdje, kao da ima tu rupe, kao da ide vazduh. Kao neki robot. Tako se nam gleda. Ovako, može da otvara i zatvara usta. Ovo sam već pokazala da može da pomere ruke. Vidite. I imamo drugu stranicu. Čekaj, to nije ta stranica, to može se pravi glava. Ovdje nekad nam ne pokazuju kako treba šta da se stavi, ali ja sam ja vidio što treba. Vidite, ovo ovdje treba da se bukvalno sabije. I ovo treba da se sabije u glavu. Ovdje isto treba svakako. Kao da se sabije neka. Onda ovako trebate i ovu treba ostaviti ovako. Vidite, sad vam liči kao neko telo. Mada on ima usta na telu, a nema na glavi. Ima jedno oko. Od toga uzmete ove dve. Čekaj da vidim. Pauza. Ok. Kada ste uzeli ovo, onda morate da stavite... Čekaj. Čekajte, izvinite, malo sam ovo pogrešio, za malo stavim levo na desno, desno, levo. Čekaj, ovo desno. Čekaj, vidite, to treba, samo liči kao na neku gitaru. Tako. Kad ste napravili tu gitaru, pravite mu glavu, ovako. Uzmete ovu sa 4 ova. I posle toga uzmete... Čekaj, koju to? Mislim da je ova. I ubacite, ja mislim ovdje, mislim nije. Ubacite, izgleda
ovako treba tako. I da ubacite, ja mislim da je ovdje negdje, nemam, imam je, evo. Ovako. I ovdje ima neka koju ja isto ovdje nemam, sigurno. Vidite, to je nekako ova. Onda idemo na sljedeću stranu. Posle toga, ovdje vidite što trebamo da napravimo. Ovo ovdje. Uzmete ovu i stavite ovdje. Još da ima kao Eiffelova kula. Ne živim ja u toj zemlji, ali znam za Eiffelovu kulu i vi je znate. Sigurno. To otprilike treba da gleda ovako, vidite, kao nešto. Neka stvačica. Onda na ovu ovdje posljednju stavite glavu, oko i da gleda ovako. Da vidim. Ali ja ću zbog toga staviti ovdje. Zato što malo to neće da bude dobar. Evo ovako. I posle toga ubacite ovdje. A možda pomene glavu. I oko, usta, to sam već pokazala. I prelazimo na drugu. Posle toga imate ovo i ovdje čudan deo. To su za ruke. Delovi. Kada ste to uradili, gledajte, ta dva. A da ja nemam ta dva koje mi trebaju, pauza. Čekaj. I ne bili smo prekinuli, zato što isto nisam imao i ovaj delić. Sam je našao, imate ovako. I to trebate budete ovako. Ruke će vam biti čudne. Će da izgledate prilike ovako. Može ovako da pomera ruke, a ruke će moći ovako da pomera. Vidite kako gledate moje ruke. Da znate koga budete pravili. Prvo da uzmete ovu. I stavite je ovdje. Vidite, znači tako. Pa zato što se ovaj deo sklapa ovdje da ima ruku. Ovako, ali dobro, to ne treba se sklopi. Posle toga, pošto sam izgubio bio jedan deo, ovu, znači da stavite crnu, trebate staviti ovakvu, samo žutu. Ja sam stavio crnu zato što sam izgubio žutu. I posle toga, na primjer, evo stavite ovdje, tako i treba. Kad ste to stavili tu, onda možete tako napraviti i drugu. Evo opet moram da gledam, zato što nisam od toga zapamtio. Vidite, ovako je isto kao i ona druga. Sve isto radite. Malo se jasno. Vidite, tako. I tako isto morate na drugu. Evo samo ruke, vidite, kao što sam rekao. Možda pomera ovako. Da sad nemo da vam pravim na noge. Da vidite, noge je jednostavno. Ja sam to već zapamtio. Ovako trebalo da stavite. Čekaj, da, ovako. Tako da ovaj ovdje vrh udara o zemlju. I drugi. I vidite, ovako trebate gledati. To je moj tata, on snima. Vidite, to tako treba. Kao neka dva, znači uveta koja su sklopljena. Onda ubacite ovo unutra. Tu malo, vidite, to sam pokazao i kad sam gradio njega. To niste imali nogama. I pokazao sam vam. I tako i na drugoj. Vidite. Ovako. I onda sklopili to opet. A
ne trebate polomite kako bolje budete pravili. I ovako mu namestite jednu nogu, oko drugu nogu. I evo ga mali, to jest nije mali, veliki i slatki i lepi mikslus. Tako da ovaj video je završen. Ćao i vidimo se drugi put u drugom videu.